Red, lu ngomong-ngomong ngeliat bos sutradara nggak? Ya no. Iya, siapa lagi sama si Jene? Masih ngambek kali dia. Ya lu kalau kirain syuting nggak pernah datang. Iya, Red. Emang gua kemarin-kemarin banyak orang nyuruh pada ngundang. Berarti lu banyak punya duit dong, Lai. Sini utang lu bayar. Red, gua belum kelar ngundangnya, Red. Kalau gua belum kelar kan belum dibayar gua, Red. Alasan mulu, Lai. Lah, emang utang gua berapa sih, Red? Lu nggak percaya sama temen gua sih? Males gua ngitungnya, Lai. Hanya doang, bayar kagak. Besok gua bayar, Red. Kalau gua ngundang udah kelar. Tenang aja lu. Nah, pas lu nih berdua nih. Lai, lu kalau lagi ada acara syuting, dateng Lai. Jangan kagak dateng mulu kayak kemarin di 10. Gua tungguin. Mana lu dateng lu? Kapan gua lagi ngundang, John? Sama lu juga. Bohongin saudara mulu lu. Nih, udah. Sekarang nih gua mau bikin konten Apa tuh, Bos? uka-uka. Aku John lu mah kan kalau main uka-uka kan propertinya setan beneran. Takut gua. Setan bener bagaimana sih, Lai? Kalau gua mau pakai properti gua kadang-kadang si Reni gua suruh lo setannya. Bukan gua doang, John. Dia juga pernah jadi setan. Oh, kalau bikin konten uka-uka bukan pakai setan beneran ya, John? Lah kagak, Lai. Ya, Red, tutup warung Red. Ayo, kalau gitu gua mau dah. Ayo, Red, keluar, Red. John, gua sebenarnya pengen John ikut. Cuma gua kagak enak banget ini badan gua. Gua mau istirahat dulu dah. Ya ilah, gimana sih Red? Masa gua cuma berdua doang ini bikin konten? Gimana deh, John? Badan gua pada lemes banget ini. Udah, jalan lah. Udah. Lai, di sini nih Lai, tempatnya nanti buat uka-uka Lai. Nanti lu sini berdiri sini nih Lai, buat uka-ukanya. John, kalau bisa mah John, kita panggil orang pintar, John, buat nampingin kita bikin konten ini. Bang lu ada? Bang Roy kan bisa, John. Dia baik suruh. Udah dah, gua telepon dia ya. Halo, Roy, lagi di mana Roy? Oh, ini gua mau bikin konten uka-uka Roy. Lu merapat dah ke lokasi gang makam dah. Ya udah ya, gua tunggu. Ya. John, kira-kira Bang Roy datang nggak nih? Datang tadi gua udah telepon Lai, datang dia mah. Oh, Nah dia nongkrong Roy. Gak apa baik lu John, bikin konten uka-uka lagi. Udah di gang serem kayak gini. Lu kan punya indra ketujuh, makanya nih gua panggil lu kemari biar dampingin gua bikin konten uka-uka. Indra keenam kali, John. Itu yang gua maksud Lai. Soal apaan lu ngomong Lai? Iya, John. Apa? Tolong diterawang dah. Ya udah tenang. Aku pengen diperkosa. John, banci ngimpi. Kagak beruntung lu. John, nggak ada siaran ulangnya apa, John? Lu kira nonton bola? Kirain, John, ada siaran ulangnya. Udah kita bikin konten lah. Yuk. Roy, sini Roy. Roy, Ayo. ente kan punya indra keenam nih. Terus? Ini lokasi aman nggak kira lu terawang dah? Bentar John, gua terawang. Lu mau ngeliat nggak John? Dengan indra keenam lu. Emang gua bisa Roy? Tenang John, gua transfer indra keenam gua ke lu. Coba lu merem John. Merem? Iya, merem. Nah John, udah terasa belum dalam gelap? Rai, pakai baju putih Rai, rambut panjang Rai, badan gemuk Roy. Rai, kayaknya
deh, Roy. Melek lu. Ayo kita palain ke sana. Paling dia di sini nih John, nongkrongnya. Setan yang jelek, buluk lagi John. John. Sekarang mah setannya udah ganteng John. Udah kayak artis India John. Kayak Sarukan apa Amitabh Bachchan ya John. Bener lu ngomong, gua kayak artis India. Action. Banyak punya duit dong. Lupa. Action. Berarti lu banyak duit dong, Mak. Lupa dah tuh jadinya. Action. Lupa dah. Siap. Action. Males gua ngitungnya. Lupa jadinya. Gua ngeliatin lu. Gila, Red, ini begini. Liatin apa Red naskahnya Red? Udah, hafal. Iya. Udah, lanjut. Action. Males gua. Ini Red, begini Red nih, dialognya Red. Lanjut. Action. Nanya doang, bayarnya kagak. Besok gua bayar Red. Kalau gua kelar gua. Kalau kan keriuan dia. Baik. Pak. Oh iya. Iya, oke. Siap, Mas. Lanjut. Action. Bukan gua dua, John. Dua. Coba gua jadi 2. Action. Bukan gua doang, John. Bener, bukan gua doang, Jun. Action. Ada apa aja sih John? Tinggal apa aja lo mau bikin? Ribet ya. Action. Ya, gua ketawa. Iya. Lanjut dulu. Kalau jelek nggak kena ya? Action. Biar banyak penontonan, Roy. Kan situ kan bisa. Salah. Yang nggak kena masih itu. Tenang John. Gua travel yang berapa 6 gua kan lu. Meremnya belum. Merem, Jun. Gitu. Action. Tenang John. Gua kalah. Gua pecat. Action. Roy. Pakai baju putih, Roy. Tahu dulu. Baju putih bener? Iya. Action. Tet. Gimana tadi? Action. Tenang lu. Melek lu. Melek lu. Thank you.